Zamling Kangsar Shukbe Nyentung di sensi nangken susu ke yike rikshung tang nangchwe la tonang nangken sangma la ngatu dire shukiyo ta yanker kese chudine ta kazum ma nangchwe cholo gyogiyor ba we spell them, and this time telling us I will read straight from the text. Kom ki dok, nai dok, si dok, puna wale rangi chiwa dom nupa tsamdu ning tse xing teyi che du semne kona chebe dukngel deshin du ngendang ngedel tsewa la sopa tenam tang del du dokpe dukngel cheba yinkyang lekpa takna ngengyang ngendu ma ngete pama sok pula tsewa lomyang tseluk chinji lok du gyune puksu nyoba kewa yin te gyu sedang longche chin tenro ki chungma suyu ne korwe chingda tangdel dadu luk ngen kyong luk longche pe luk sok longche pe luk sok migewe le la le thap tuma lap nyensong ki tingne mithawa shik nyensong ki tingne mithawa shik cheba yinpe tetak le nyo chap chewa me pudang pumo la sokpa yang thangpo luki chu chok pardu kai se chok thama laki no chok parla tsewa chekyang chur la gul rangi tsekang dikduk tangyen thamje kedu se te sakbe gyu se longche thamje phongwa me par chingyang ngosu chungse kyang me ta dine nganchu kyatologi indarwa dine ta dine chologi munda I will still spell from this makiku mi pha la phel pa shakiku shi ga shikla cha ao tatumbu de pa sa dep kao chakiku chi ka chik bayata chakiku chi na chin pa hakiku yi pe dao ga ka sapata pa parata ta tanaruto Tsama tsam ra nga rang kakiku ki pashachupu la rakata ka kayata gya dao ngasachungu la ngul ratata da dakiku di la dil cha da che bayata chakiku chi na chin kayata kya nga kyang matingbo me da me datingbo de mi phelpa shikla chatip chik chinpe khato chamyang cham rangi phula kyangul dilche chinkyang mede mi phelpa ordinary person, a commoner, mi phelpa shikla to a ordinary person means who is not your friend or relative.
just a common man. La chatip chik chinpe khato. Cham rangi phula janmul dilche chinkyang me. Mi pelpa sikla to some ordinary person who is not your friend or relative. Chadip chik chinpe to give tea leaves. That will be enough for a kettle. एउटा साधारण मान्छेलाई छा चिया थिप माने एक छाक पकाउने एक छिनपे खाटो दिएको खुसी जति राङ्गी फुला ग्यामुल दिलचे चिन्क्याङ मे. Even if you give them without any limit, money without any limit to your son, they don't appreciate even as much as a person with whom you don't have any special relation. If you give them tea leaves, that will be enough for one kettle of tea. So they will not appreciate all that you did for him, disregarding all the suffering. And if you were to give tea leaves enough to make a kettle full of tea, they will appreciate more for giving tea leaves enough for a kettle of tea. But your son, even if you give money without any limit, they will not appreciate it even as much as giving tea leaves to a stranger. That will be the quantity enough for a kettle of tea. साधारण मान्छेलाई एक छाक चिया दिएको जस्तै जतिको खुसी आफ्नो छोरालाई कुनै लिमिट बिना पैसा दिएको पनि त्यो गुण हुँदैन. rang kakikugi a pha akikui pe ape rakataga gayatagya keshatugyu rajataja saje nga rang kakikugi lanarulo sa le yakikuyi na yin sanyatanya ma nyam pa la sa le matimbo me da me nga rangi mero afnai my own narangi my own father my own father you wealth of my own father je substances things wealth and substances narangi my own Lewin, of course, there's no question about it. It's my own. What my father has is my own. Of course, there's no doubt about it. Of course, there's no question about it. There's no doubt about it that all the substances and wealth my father owns
is my own. What he has is mine. There is nothing more than thinking technically. So they just think that whatever my father has, either it is money, wealth, or substances, is my own. There's no question about it. There's no doubt. मेरो आफ्नै बुवा बाबा, मेरो आफ्नो बाबाको धन र चिजबिज मेरो आफ्नै हो नै, त्यसको विषयमा त कुनै डाउटै छैन, कुनै शङ्कै छैन भन्ने सम्झिनुभन्दा बेसी के पनि छैन, सम्झिनुभन्दा बेसी के पनि छैन, मेरै हो भन्ने अब त्यो त कुरै छैन भन्ने कुरा छोरालाई हुन्छ। किन भन्दाखेरि why does he think that way is you taught him the worldly things, how to earn money, how to defeat your enemies, and then basically you taught them to be self-centered, selfish. So पहिलेदेखिको हामीले सांसारिक कुराहरू सिकाउँदै आयो। एउटा थप्पड हिर्कायो भने उता दुईटा हिर्काऊ, जे गर, झुट बोला, जे गर, तर पैसा हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुरा सिकाएको हुनाले अनि उसको भित्र के भयो, स्वार्थीपना भएकोले गर्दाखेरि अनि पछि तपाईको उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि अनि उता सुन दिए तापनि त्यो पाखाको मान्छेलाई एक छाक चिया दिएको खुसी पनि त्यति जति खुसी पनि हुँदैन। अनि मेरो बुवाको धन सम्पत्ति त मेरै नै हो भन्ने उनीहरूले सम्झिन्छ। यसको लागि कति दुःख गर्यो होला भन्ने यस्तो छैन। अब तपाईले त्यो दैनिक जीवनमा देखिरहनु भएको होला, त्यो छोराछोरी भएको जिम्मेवारी उठाउँदैन, हिसाब माग्नु पर्यो भने कान ठाडो भएर आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि आजकल त्यो पहिला हो भने चाहिँ छोराछोरी ठुलो भएर बुवा आमाको सेवा गर्छ भन्ने त अहिले आशा नै गर्दा हुन्छ। त्यो स्थिति बदलिसक्यो, पुरै बदलिसक्यो, काम पायो चल्दिन्छ। र आजकल त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको केटाकेटीहरू प्रायः जस्तो चाइना, जापान, अमेरिकातिर बिहे गर्दैन। बिहे यदि गरे तापनि छोराछोरी जन्माउँदैन, किनभने कामै त लाग्दैन, यति दुःख उठाएर अनि चाहिँदाखेरि उनीहरू आइदिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाइना, जापानतिर जनसङ्ख्या एकदमै कम्ती हुँदैछ। त्यो केटाकेटीले नानी जन्माउनु मानेकै छैन। र तपाईले यति दुःख गरेको, कति दुःख गर्यो त्यो जानेको हुँदैन। अनि आफ्नो हक माग्दाखेरि कान ठाडो भएर आउँछ। जिम्मेवारी उठाउनु पर्दा उनीहरू जिम्मेवारी उठाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या घट्दैछ। तपाईले यति पाप त आफैले बोक्नु पर्यो। र अनि
nya ba me basa tupu sarata saki kusi nga sinda nga tang basa tupu mana ro mo sana ro so gasa so kai ta kya nga kyang rang nga rang nana ro no ra nor la ha ba ha thana ro tho ba tho ba ya ta jadeng bo che da che pu sin pu mo sok फुमो sok छोरा छोरी इत्यादि पनि आफ्नो धन सम्पत्ति माथि हाप्तोप छे माने त्यसको लागि लड्छ उसले पायो मैले कम्ती पायो भनेर अन्तमा छोराछोरीहरू धनको लागि झगडा पर्छ तपाईले पाप गर्यो दुःख सामना गर्यो अनि पाप त तपाईको माथि हुन्छ र भन्नु मतलब सांसारिक कार्यहरूमा भुलेर नबस पुनर्जुनीको लागि पनि पुण्य कमाउनु भन्नु मतलब अब हाम्रो समाजमा चाहिँ यो त्यो सब्जेक्ट मात्रै गरिबस्छ तर प्र्याक्टिकल जस्तै कहीँ गएर गरिबहरूलाई सेवा गर्नु बुढाबुढीलाई सेवा गर्नु त्यस्तो हाम्रो त्यति चलन छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको केटाकेटीहरू धर्मप्रति विश्वास हराउँदै गएको छ र वास्तवमा प्र्याक्टिकल क्रिस्चियनहरू चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल भएर फिलोसफी त्यति गहिरो नभए तापनि हातले गरिरहेको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि बुद्धिस्टहरू त्यो यो धर्म छोडेर अर्को धर्म पस्दैछ अहिले बाहिर छकेको छिन् सो ओके एन्ड sons and daughters also rangnorla haptopche and then they fight for your wealth bayata chaikiko chinna chinpa la nanaro mo sanaro so maribu meta me दिएकोमा गुण छैन फ्रीमा पायो त्यसको गुणै छैन yang छिन्क्याङ yang ayang baita छकेको छिना छिन्का यता क्याङ आक्याङ yang salata lanaro longalong फेरि दिए तापनि फेरि माग्छ अब दियो भने भयो अब मलाई पुग्छ भन्दैन अझै के पाउँछु भनेर फेरि माग्छ उनीहरूले छोराछोरीले था ना फाराता ठटेङ बुठेङा ठेङ वा हाकिकुई वे गाराता ठाङ आसा ठाङ आओ जकिकु जिना जिन गायता क्या क्याकिकु कि sangata nga nganarongo natingbone latingbole gasa lekpa naropo shakiku shika shik yanaro yoda yo kaita kya nga kyang bo salatalla nga salang nasa ne kaita kyatingbo kira kir they don't appreciate what you give them. They ask for more even though you gave them something before. More and more they will be asking for wealth or money. Tha na parata thana tengwe thang jin thang count jin tengwa rosary thang count jin
you must be familiar with the rosary. So there is a something made out of silver to keep count of monies you did. So मालाको यो कति गन्ती भयो त्यो चाँदीले बनाएको तपाईहरुले देख्नु भएको होला त्यो त्यसको मोने semi precious stone lekpo sik yo kyang. Even if you have a good semi-precious stone attached to the thing which keeps the count of money you did, they take it away after asking for, even as something as negligible as thana, as negligible as a nice looking semi-precious stone attached to the thing that keeps the count of money you did with the rosary. माला कति भयो गन्ती राख्ने त्यो चाँदीले बनाएको हुन्छ त्यसको माथि सेमी प्रेसियस स्टोन एउटा भए तापनि मागेर लान्छ त्यो दरी थाना त्यो दरी एउटा सेमी प्रेसियस स्टोन दरी मागेर लान्छ लाटिकबो लेक गासा लेक ना गौशाना सेन गए तग्या क्याकिकुकी दौपाला पेल सकतका गए तग्या क्याटिङबो केता के चक्कीकुची ngaचिङ अनि त्यो छोरा कि त छोरी राम्रो भयो भने अर्काको धन. And if the son or the daughter turns out to be good, then it becomes wealth of some other family. So नेपालीमा भनेछ नि छोरी भन्ने अर्काको घर टाल्ने हो त्यसरी भन्छ नि राम्रो भयो भने अर्काको धन जस्तै भएर जान्छ. Ranga rang paita cha chanara choga sa chokla pana pen pa madingbo meda me आफ्नो तर्फ कुनै फाइदा छैन. हुर्कायो चल्दिन्छ आफ्नो तर्फ कुनै फाइदा छैन. त्यति दुःख गरेर त्यति बदनाम भएर त्यति कष्ट उठाएर towards oneself, they will not be of any help. If they turns out to be good, they become like property of some other family. Nyade bunye sa nye na nakikuni pa makikumi nga ming kakikugi ganarugo khara khar la tala sabjilu nga lung na sa ne satatata da sabjitu ga duk la sabataba bayataja janaru jora jor. राम्रो भयो भने अर्काको तर नराम्रो भयो भने if something goes wrong नराम्रो भयो भने फामिङगी कोखर बुवाको टाउकोमाथि झर्छ. त्यसरी राम्रो भयो भने अर्का परिवारको धन
केही नराम्रो भयो भने चाहिँ बुवाको टाउकोमाथि झर्छ, टाउकोमाथि आउँछ आएर दुख्ला झर्छ अनि दुःखमा पुर्याउँछ, दुःख दिन्छ। सो राम्रो भयो भने अर्काको, नराम्रो भयो भने चाहिँ बुवाको टाउकोमाथि आउँछ आएर चाहिँ दुःख दिन्छ। If something goes wrong, the responsibility of the boy will come on the head of one's father. Kau nyari bunyi na ingin kau sana senta masa tamca da jika eta kyang akyang. Even all other friends अन्य सबै इष्टमित्रहरू पनि रंगा रंगा उभयता जनहरू जोरा जोर सकेको सिंगा सिंसा कता काका केकेको किता किला फासचु फुना फुन्सा सेचु सुमा सुन छनहरू छोगा सा छोपा हाकिगुई पे दशचु दुसा दु नानी थामासा थमचा दाचे कायता क्यांगा क्यांग लाता ला भवसकेको सिना सिन दशचु दु लाता ता Nyen Shen Tamche Kyang Rang Jorsing Ki La Pyunsum Tsokpe Du Na Ni Tamche Kyang La Shin Tu Ta Rang Jorsing one gets rich and ki having good time ki la Pyunsum Tsokpa, well endowed. You have wealth, fame, health, everything you wish. Pyunsum Tsokpe, do na. At that time, when everything is fine with you, Tamche Kyang, even all the friends, Hashin Duta, they will look at you like a god. When you have wealth and everything you would wish, like wealth, health, fame, at such time, all your friends will look at you like a god. Afai Dhani Ra Ananda, Pyunsum Tsokpa, Sarva Samparna, भएको समयमा सबैले पनि तपाईलाई देवता जस्तै हेर्छ। फाना पेन जकिकुजी थानारो थोका साथो पाइता चटमुचे दाचे they will benefit you as much as they can. फाइदा जति गर्नु सक्छ फाइदा गर्छ, फाइदा पुर्याउँछ भनेर अनि यसरी आजको क्लास यही समाप्त गर्दैछु। सो तपाईहरु यो तपाईहरुको इष्टमित्र आफन्तहरुलाई यो काम लाग्ने कुरा उनीहरुको लागि हो जस्तो हुन्छ। शेयर गर्नुस् तपाईहरुले उनीहरुले पनि धर्मको विषयमा अलिकति बुझ्नु पाए भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यसरी आजको क्लास यही समाप्त गर्दैछु। त खर्सा त फुकेल देशिक्याबिना त दोर्दुस न ब्रीफ संक्षेपमा भन्ने हुन्छ त दोर्दुस युबैना त ngaran chu pugu ju chu la kale mangbo gyapne sogi hore
ta dungel mangbo tonglen che dikpa sa juin che rwa chong gyabe kapla nganzo pheba mang che wa chong bar ba chong gyabe kapla ani juin che gugi yorba ani mingche ta mingche khe gugi yore mi tukcha arda di pe kharsa dyangam chbu arda sene mingche de kher kale thecham gyab ne pugula sokyong chebe kapla ani nganzo labja di lokpa gyabu yorba 아니 카르사 추도 땅소나 투저 마케라 아스네 아니 물사고르다 카레 제네체 물사고르다 스네 딘데스 먼저 랍자 갸발라 텐네 아니 부구디 타 카리 용거스나 아니 디 랑게 차보 랑시에 차보 self centered 랑시에 차보 차제 아니 치루 루두자네 아니 밤에 다 롭틀라 tum두자네 아 방심 메바 도송 땅기 여러바 디땅발라 가초 메바 아니 디레 척이 여러서 디칸데 척이 여러서나 먼저 당본에 랍제게베 갑라 신다 카레 체니 체 크나 야고 거다 세게 디 딜랍제디 겨발라 때네 아니 랑시 차보 랑겔 차보 차과제 차네 디 데불라 아니 파마라양 다 파메 카츠테나양 모소메바 아니 파마르 예베 칸바다 무드조데 녜 인샥샤 소소 인샥샤 지기요레 아니 다잘라 타나 잘라 춘주지기나양 딘데 탱아지기나양 딜라 합도 겹네 몰라마데 ngalati로 치스나 합도 겹 잘라 춘주딘데 지라양 합도 겹긴데 척이어 디카린스는 건저 랍자 친지로 배 랍자 겹발라 때네 아니 랑길 차버 차버레 숨겨 아니 다 보고야 체로 치네 약고 차나니 아니 파마 유니 두그래 다 약보 맞춤바이나 아니 파메 고강라 리뷰여바 딘데스 체제 먼저 콜베 기차샤라 고톰니 디기요레 숨바레 최냠낸 제고레 카요 라규기 최 비긴고라 로과체야 아니 미교보 디데기 부글 로터라 땅야기 체도 벨저기 로람체야 딘데 지속라 셉지슈야 랑드 찍고 마임바 딘데 찍 마체나 아 만수 직된기 라가드 저라 닝보 강야 요 말이다 숨겨래 아니 부구치도 강용 진용체 타말라 아니 직 약부지 중년이 피는 도그레 숨걸 우레라 잔차 아니 독자지 정부에는 소소고 강라 용거제 용백갑라니 그나 동네 양고제 디드 숨겨래 디드 체제 링기 진르데 삼색이 근데 녜트 자외 이 거사 표이 로야 라비아 인타 징염도 조시 직매나 아니야 직 냠보시라 연구 말어봐 아니 테마세 녜 탄다데 타게 센시나게 망체와 유밀로투리 네발리게 경케 유밀로투다 지겔벨 로투 초제 제잔데 네발리게 라테시캡 인지게 라테시캡 딘데스 체고야디 규첸 딘데제 아니 딘데스 체제 아 추스드즈네 소스 곰시레 규와탕야 곰시레 규와탕 마투베이나 아니 카드 직보체 상 직보당 초 직보세네 대베이나 아니 키란조 부구초양 디체들의 초케 민두 된다 가야 민두 체제 아니 최대 매바 차도 그래 디디 체제가 디 참석이 아니 진짜디네 키란조로 투베스베 러와 슈기여 아니 생이 연결 체리오